Hello, jotono ani mungke Zenibi Molsui angke Mizoram ni artist ke ase. Arong mi bo phainai date 11 by 12 bo. Sung sungja phaimo Singers Bru ni BOISU. Ongnai jaga ke Mizoram Sithiang wo. Cintaku Assam tongnai, Tripura tongnai, Mizoram tongnai. Jotono bo Singers Bru ni BOISU wo. Chung bai par ke palau phai ne ba pandawo jotono phayak na hiye chungna rono pa sain phim se ha khaksang ha jotono kloma it's me Anjali Ria ang this come April 11 and 12 po ang phai tongo BOISU ni boge ke abo po jaga ni mung ke Sithiang Mizoram Sithiang ho abo ye ai ni purau chini aku buku bongso chini Bru bongso rono ang no request kio no abo program mo phai mai sing di abo BOISU program mo jaga ni mung tewa sapinai Sithiang Mizoram aro joto phai thai singer po debro phai nai no joto aro chang bam sama bai no manum le. Hello everyone, this is me Anamika Yang. I'm coming to Mizoram. Sithiang Mami district ko ang phai tongo. Inke chini next month ni April 11 and 12 सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि त्रिपुरा तुम्हें रहो असम तुम्हें रहो के जे मिजोरम नि जतनो भाई मालाइसो भाई मा पांदा के नो जतनो भाई लेडी एंजॉय खिलाना मैं भी आ रही हूँ सब एंजॉय करेंगे क्योंकि हमारा BOISU फेस्टिवल है दैट्स व्हाई ओके वहाँ पे मिलते हैं सी यू ऑल बाय बाय।